Assalamu alaikum. Uygurlarga bo'lgan sukutning xotimasi. Soydaşlarım, gelin. Sessizliğe hep birlikte son verelim. Assalamu alaikum. Bonjour à tous. La fin du silence pour les Ouïghours. The end of the silence for oppression of Uyghurs. السلام عليكم يا جماعة تعالوا لننهي الصمت والتجاهل على إخواننا الأويغور. Dag iedereen. Het einde van de stilte voor de Oeigoeren. Mening tumurimda eqiyotgani Uyg'urninkini. Sizning-chi? Als mens met fundamentele mensenrechten moeten opkomen voor de menselijkheid van de Oeigoeren in China. China, stop de genocide. دي مش مجرد واجب ديني وبس، دي واجب على كل من يحسب نفسه إنسان. Please join us in our protest. Bu sadece Türklerin değil, aynı zamanda insan olan herkesin vicdani görevidir. 1 ayning 12 kuni soat 1da Brusseldagi markaziy poyezd stansiyasida ko'rishaylik. S'il vous plaît, rejoignez-nous le 12 janvier à 13h à Bruxelles, à la gare de Bruxelles Centrale. O zaman 12 Ocak öğlen saat 13'te hep birlikte Brüksel Sentral Stasyonu'nda görüşelim. Teşekkürler. إذا لنلتقي في 12 من يناير في بروكسل سنترال ستاسيون على تمام الساعة 1 ظهرا. Om 12 januari om 13 uur zie ik jullie aan Brussel station. 12 January 2020 in Brussels. Thank you.